A humble man of God. Wanuna lo xikwembu xi nga hi nyika yena ka generation ya hina. Wa ku titsongahata wa ku rhandza xikwembu. Wa ku tirhela xikwembu a ri hansi ka umbrella ya Full Gospel. Ku nga ri mhaka ya denomination ntsena but for the body of Christ. Loko a ri na munhu loyi a khomelaka ka vito ra kereke a nga se ponisiwa. Loko a ri na munhu loyi a khomelaka ku u kumeka kwihi van'wana va kumeki kwihi a nga se tiva xikwembu. Loko hi tela namuntlha a swi tiva leswaku hi ta sapota muti wa ka Makaku, but we are representing the body of Christ. Hinkwerhu ka hina loko mi hi vona hi ri lana leswi nga ta tirhisa swona, Papa Sole a va lo tsala hansi va ku ka memorial ya mina ni lava loyi hi Friday ni lava loyi hi Saturday ni lava loyi lo tsariwa hinkwerhu. Swi tlhela swi kotlana swi hi kuma hi nga ri committed. Hi leswi a va navela swona swi nga ku endlekeni. Mfundhisi Mashava na ndhawu wa xikwembu lava nga tata va ta hi nyika rito ra xikwembu. A nga kona munhu loyi a yingiselaka message wo fana na lowu mfundhisi Mashava va wu chumayelaka a famba a wu rivala. Ti-messages hinkwato leti mfundhisi Mashava ti dyondzisaka a hi ti rivali. Ni swi tiva kahle ku loko hi ri nkosini ka Mavamba va chumayela hi yini, loko hi ri kuya va chumayela hi yini. He's a simple man of God nga ta mnyika rito leri nga ta famba u ri tsundzuka minkarhi hinkwayo. Na kombela ka va ndyangu, na kombela ka kereke ka hinkwerhu ka hina na tiko a hi tekeni rito leri ta hi horisa. Mfundhisi Mashava platform hi leyi ni tala ku byela vanhu vo tala ku na vanhu lava nga loveriwa va nga chaveleriwangiki kahle, mara loko va ya minkosini ya vanhu va kuma nchavelelo a nga ku hi loko ku ri nkosini wa ka vona. Ku na un'wana nga ta namuntlha laha a nga holanga kahle nkosini wa ka vona. Nkosi wa bishop a wu ngori ayeni atendra xikwembu. Vatswari va mina mi xewetiwini hi vito ra matimba ra Yesu. Eka John chapter number 11 eka verse number 3, the Bible says hi leyi nga na yona la yi ku, so the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is ill. Hi hlayeleni yona hi Xitsonga, Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi vito ra Yesu Kristo wa Nazareta. Amen. Praise the Lord. Loko mi ri na yona hi Xitsonga mi nga hi hlayela yona hi ku hatlisa, Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Hi loko vamakwerhu va xisati va rhumela rito eka yena va ku, hosi munghana wa wena la rhandzekaka wa vabya. Hallelujah. Hosi munghana wa wena la rhandzekaka wa vabya. Baka hina lava ku ya dyondzisa ehansi ka nhlokomhaka leyi, vana munghana wa Xikwembu. Xana munhu wa va munghana wa Xikwembu? Yes, mi ta swi twa kwala namuntlha. Vana munghana wa Xikwembu, u zamini ku va munghana wa vanhu ka misava leyi, mara va ku valisi ngopfu. Van'wani va ha famba va vulavula na hi wena va ku vulavula ku biha, ene loko u zama ku humelela hi vo va rhanga ku va ku jelazela. Vana munghana na Xikwembu. Vana munghana na Xikwembu. Loko mi endla sweswo mi ta ni nyanyisa. Play something soft. Amen. Baka hina la hi hlayeke kona hi twa hi ta Lazarus loyi a ri munghana wa Yesu. Mawaku ku va munghana wa Yesu, ku va munghana wa Xikwembu. Se ku Bakari a vabya, bosesi wa yena va yisa hungu aka Yesu va ku, munghana wa wena Lazarus loyi u n'wi rhandzaka wa vabya. Mara Yesu Kreste a ku habyisi ku fela vuvabyi byebyo. Va nga swi twisisi Yesu a nga yi a ya pfuxela muvabyi. Swa vava loko a ku ri mina u ri karhi u vabya kumbe u ri membara ya mina ni ngati loko u vabya na kereka u ta tshika. Yesu a nga yi a ya pfuxela muvabyi Lazarus a kondza a hundza misaveni. Loko a hundza misaveni Lazarus, Yesu a ya endzhaku ka loko se swi teki na masiku manharhu. Loko a fika veri loko ingi a wu ri kona, ingi Lazarus makwerhu a nga fani. A ku mi n'wi veki kwihi va famba, a ku pfulani ribye loko va pfula ku Lazarus huma, Lazarus a pfuka. Se ni ya dyondza ku evuton'wini lebyi va ka hina ku na leswi vanhu hi swi kotaka na leswi kotiwaka hi Xikwembu. Mhaka yo pfula ribye a ku ri level ya vanhu a yi kotiwa hi vanhu, mara mhaka yo pfuxa Lazarus i ya Xikwembu.
ene ni ani adonda makele shaku ingala fatsumpu wa munhu ka misava leyi mara moya wa yena wa pfuka u tlhela u hanya nakambe ku ya amahlweni loko munhu ari munghana wa Xikwembu angafi o etlela hikuva pfuxiwa hi matimba ya malokwetsima. Abrahama ari munghana wa Xikwembu loko xi lava ku herisa Sodoma xikuxana ni nga civela munghana wa mina Abrahama swileswi na mubyela. Abrahama ari munghana wa Xikwembu, Moshe ari munghana wa Xikwembu. Yini Moshe na Xikwembu a va vulavula va langusanini face to face, vuxaka bya vona byi ri na matimba ngopfu. Davhida ari munghana wa Xikwembu, ari wa mbilu ya Xikwembu. No mi nyika xikombiso, vo Petro, vo James na vo John a va ri vanghana va Xikwembu. John loyi a nga tsala buku leyi i Johana muapostola, wun'wana wa vanghana va Yesu, loyi loko va tshamini a pfumeleriwa na ku khikhetela xifuva xa Yesu Kreste. John loyi hi yena a nga tsala na papila ro sungula na ra vumbirhi na ra vunharhu. Hi yena a ya goga hi ku tsala na buku ya Revelation. Va n'wi xokoli matihlu ya nyama mara ma ximoya a va nga ma xokolangi. Buku ya Nhlawutelo yi tsariwe hi munhu loyi a va n'wi susi matihlu ya nyama mara ma ximoya a ma nga sukangi. John loyi a ri munghana wa Xikwembu. Hi famba swin'we kereke ya hosi. I'm about to finish. Hallelujah. Baka hina vana munghana wa Xikwembu. Hi mhaka ya ku hina tixaka ta vanghana. Muxaka wo sungula wa vanghana hina ti-consumers friends. Ku na vanghana lava taka vuton'wini bya wena va ka va tela ku dya, va tela leswi u nga na swona. Hey, ku na ti-consumers friends. Va langusi valani un'wana wa ti-consumers friends na. Va ka hina van'wana i vanghana va n'wina hi ku ma tirha. Van'wana i vanghana va n'wina hi ku ka n'wina ku na mali. Van'wana i vanghana va n'wina hi ku ha ri na swa kahle. Loko swi hela va ku hlakatela mpahla na tintangu va ta ku tsutsuma. Ku na ti-consumers friends. Ku na vanghana lava telaka ku dya. Vanghana vo fana na vanghana va A Prodigal Son. Jaha leriya ra vusopfa ri ri na mali, ri ya tshama matikweni ma le handle, ri dya kahle, ri dya hotela, va ri hungela moya, ri va na vanghana va xinuna na va xisati. Ni vona ingaku tele vanghana va xisati hikuva xisati vanghana hi vona vo kota no dya mali, va swi kota ku dya mali. Loko u lava ku dyeriwa mali vana na vanghana va xisati va na nyiko yo dya mali. Haleluya. Hi vanghana lava hinkwavo va dya mali ya jaha leri yi hela a za a navela ku dya na tinguluve a sala a nga ha ri hava munhu wo n'wi pfuna. Ni lava ku heta i ti-consumers friends teto. Ni vona ku mi jahini a mi ta twa to tala no swi tsemakanya. Kasi va ka hina number 2 hina ti-dream killers friends. Lava i vanghana lava taka evuton'wini bya wena va tela ku dlaya norho. A nga suki ekusuhi na wena norho u nge se fa. Loko a ku vona ku u na vision u va la kusuhi na wena, vision ya wena ya ku dyondza xikolo yi za yi fa. Vision ya wena ya ku hlayisa vatswari yi za yi fa. Xivono xa wena xa kahle xi za xi fa. I ti-dream killers friends. Lava i vanghana va ku fana na hosi Heroda. U ri fambani mi ya vona Yesu. Loko mi heta ku n'wi gandzela n'wina titlhari ta le vuxeni, vuyani hi haleno na mina ni lava ku ya n'wi gandzela. Mara rito ra Xikwembu ri wa heba a lava ku ya dlaya n'wana. Heroda hi un'wana wa ti-dream killers friends. Va languseni kwalano mi ku amuweli ka tona ti-dream killers na. Vantshwa kona mi le nkhosini a hi ntlangu wa ku rhandza loko a za ku nyika xin'wana na vha a tsutsuma u sala u kayakaya na xona yena a kaya mahlweni na tidyondzo a ku dlayeli norho wa wena. Hey, ku na ti-dream killers. Ku na lavo tala ku dlaya norho. Milorho ya vatswari namuntlha yi fini, milorho ya vaakatiko yi fini hi vanhu lava a va va vitanaka i vanghana.
vavateli miloho ya vona i ti-dream killers. Vanhu lava va dangerous ngopfu. U fanele u langusa ku va na munghana wa njhani. Yi ri Maria a ti hlanganisa na Elizabeth. Maria a tiki Yesu Kreste, Elizabeth a tiki Johana Mkhuvuli. Yi ri loko va hlangana hi ku a va ri na vision yo fana vanhu lava. Yi ri vana lava a va ri ndzeni ka vona va sungula ku raharaha va xewetana. Vutisa loyi a nga le kusuhani ku wa raharaha n'wana wa wena kwalano u nga kona. Ku na connection exikarhi ka mina na wena na. Hallelujah. Hey, ku na ti-dream killers. Vanhu lava dangerous ngopfu. Vana munghana na Xikwembu. Vana munghana na Xikwembu. Ku na vanghana, vona vanghana lava vona va ta evuton'wini bya wena ingaku i marhavi. I marhavi. Se vona lava dangerous hi ku loko va suka evuton'wini bya wena vo phatuka kunene. Ku u sala u hola njhani a va ha ri na mhaka na swona. Va phatuka u sala u ri wexe u ri karhi u twa ku vava. Hi lava va ta ku tanihi marhavi valava. Vanghana van'wani va ta tanihi ti-crashes. Ti-crashes to tela ku ku pfuna loko wa ha khwita loko marhambu ma hlangana ta tlhela ti etlelela xibedhlele. U nge fambi hi ti-crashes hambiloko marhambu ma hlanganile. Se ku na vanhu lava taka tanihi ti-crashes loko va vona u kuma ntirho va ku tsutsuma va ku jelazela. Loko va vona u sungula ku maka va tsutsuma va ku jelazela. Loko va vona swa kahle hey a va nga ku tlakusi evuton'wini hi mhaka ya ku vanhu lava hayi a hi lava vo lava ku humelela va ti tanihi ti-crashes. Va languseni valani mi ngo n'wina mu munghana wa njhani. Tlhelani va vutisa mi ku n'wina mu munghana wa njhani. Haleluya. Twanani mhaka leyiwani mara ku na munghana wo hetelela loyi ku nga Yesu. Lexi i Xikwembu. Xiyimo xa Lazarus a xa ha ri kahle mara Yesu a tshunela ku rhanga va ndyangu va ku swa endleka se a borini a ri karhi a nuha. Yesu a ku ni ya hambi xiyimo xi nga ha ri kahle va ka hina ni kona ku ta vula leswaku Yesu Kreste loyi u ta mi tshinelela na loko xiyimo xi nga ha ri kahle. Vanghana vo tala va nga tsutsuma, ti-consumers friends ti nga tsutsuma, ti-dream killers ti nga tsutsuma, lavaya na lavaya va nga tsutsuma mara Yesu ntsena. Khomani yanga yone ti Yesu a ti pfunaho. I Yesu ntsena munghana wa matimba nge mi sukeni. Andzeni ka xiyimo u kona, andzeni ka ku tikeriwa u kona, andzeni ka nkosi u kona, andzeni ka ku rila u kona, hinkwako u kona. Vandyangu wa ka Makwakwa mina munghana loyi i munghana loyi a nga cinciki, i munghana wa matimba loyi a nga ta ka a nga mi khomisi hi tingana. Vana munghana wa Xikwembu a xi nga ku sukeli u nge twi ku Xikwembu xi ku hlelini kwihi. I munghana wa matimba a sini na minkarhi. Ni tisa la hi ku hlokoteriwa hi n'wana lokwetsini hileswaku va ka Makwakwa a mi salangi mi ri n'wexe mi sele na munghana ku nga Xikwembu. Munghana loyi mi nga kombiwa yena hi Bishop Makwakwa. Haleluya. Na swi tsundzuka mativa Bishop Makwakwa ni ritsongo swinene ni ri Bible school na ha ri na mafulufulu ya Bible school. Va khome nkosi ka Makuleke va ni nyika xiloto ku ni chumayela no ni tiva vantini ni dyondzisa ni swi vona kasi me le ku investeni ku siku rin'wana u ta dyondzisa na le nkosini wa mina. Va ka hina hi suka mavokweni ya vona Bishop va hi kurisini. Ku na munghana loyi mi nga sala na yena ku nga Xikwembu xa matimba. Muthwa wa mina u nga va u ri na vanghana lava u twaku ingaku vanghana. Ku na Yesu loko u nge se amukela Yesu a wu se va na munghana wa ntiyiso. Tikumeli Yesu u va na munghana wa mampela n'wananga swi ta ku fambela kahle matlhelo hinkwawo. Vatswari hina hi nga kona haleno hi nge se amukela ku Yesu tanihi Hosi na Muponisi
ai tikumeleni munghana mindyangu ya hina yi xota munghana ku nga Xikwembu. Munghana loyi una matimba, anga monyamonyi, anga solasoli, anga tsangwi, anga tekeli xilo hasi, anga nyenyi vanhu. Munghana loyi una rirhandzu. Bishop Malumani tanani mi ta endlela xikhongelo Xikwembu xi pfuna xi katekisa mi songasonga hi vito ra matimba ra Yesu. Yesowa switiba yinkaso wahiwa fambisa imasi upimo